krčevinjem, hljeb, polenu, sve to jede. Što bi sad ja Nije valjda za televiziju. Vidi šta ovo, vidi ovdje šta ima. Samo imaš lagano slatko. A nemam više. Koliko je Ivan? Dinara. Gdje si pa to? Evo ide malo da isto ima. Mene. Da ono slatko što je sa prašinom najslatko. Idemo do kraja.
spremne. Znači 18. 19. 20. 21. Objekat je šator i pagode Matić u saradnji sa kafanom Mali Paris. Četvrtak gostuje Đani u pratnji Oktava Band i podrška Otak. Petak Milica Jokić, Ljuba Aličić, Oktava Band. Subota Stoja i uz podršku Peđe Vujića sa orkestrom. Nedelja imamo atraktivnog Aleksandru Mladenović u pratnji sa Bajunovićem, Cecom Đukić i orkestrom Ptica. Dragi gledalci, znači Šatori i Matić, čuli ste ko su gosti, jesu atraktivni, pa izvolite. Hvala, prijatno viđenja. Niko mi daje pare ovdje. Da ovo bilo da se naplaći. Ajde opet. Hvala, vidimo se rado kasnije, ajde. Radio je Balkan. Ali duže krevet to sto. Znači bio je divlji zapad, a? Ja, ostavila muža, pa bi se sad vratila. Sve se pokrenuo. Ajmo ovo da je. Snimaj, snimaj! Moj. Snimaj Duška! S tim što su plaću, znači ja bi trebala da šijem. Vidimo se, uživaj, brate. Sve najbolje. To je za rad, malo za rad. Ne, to ide komplet. Samo komplet. To su babušne 100%, znači... Domaćine, pošto ova plava garnitura? Imamo i sa rukavima, imamo bez 1300 eura. Hvala. Dođeš ti za kočove, da.
cijenjeni građani, evo isti imamo za YouTuber da budemo najpopularnije koje se nalazi naš gospodin, kao što ga vidite. Kožne jahte, italijanske nove jahte. Poštovanje moje, gospodine, što reklamirate kožne italijanske jahte? Presluci i jahte i radno dela, normalno. Sa srećom da prodate lepo. Hvala. Ovdje biramo! Kontrola! Ajmo se lej! Neki Pokemon, nek tu večer neko vidim, biti na plaži smo, gdje si ti u komentaru, prediš mi rekuru, posto mogo 200%, sosko to ni kroz slagan sam srostijela, gospodove što slobe na...
Niste pička, a i only want the money, bebo. Kako zvuči kod da repov. Ala, evo me stižem. Ajde spusti to niže još. Samo budi bez brige. Bez straha i bez panike. Ajmo, idemo dalje. Ej, sledi Nova Bosna, novi show. Ajmo, levo izlaz. Kakav je utisak, momci? Kakav je utisak? Prva liga. Devojke, kakav je utisak? Ajmo, Zoze. Ajmo, lagano povertice iz Trabal mašina, ruke gore! Gde su ruke?
Za sve uzraste i sve generacije. Drži ga. Idemo dalje. Evo gužva na prilazu Vašarištu.